Asikubingelela sikwamukele kule channel sicela siqinisele subscribe button ngizothola zonke ishisa. Iyakhula-ke namanje ingcindezi-ke kubantu abahlala kakhulukazi endaweni zasemakhaya. Nakhona futhi abangathathi intweni abaphila ngokuthi bacoshe benikeze bona ama-food parcel. Njengoba-ke ey'nkundleni zokuxhumana njengamanje kugudla i-voice note esingenasiqiniseko nathi ukuthi-ke ngempela yini leyo ubaba uMtolo njengoba besho ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke uyena-ke osekhuluma amazwi ukuthi-ke abantu base-KZN ngoba nakhu bengayivotelanga i-African National Congress bafanele ukuthi bafakelwe uphoyizeni, kakhulukazi izalukwazi bathi zifanele ukuthi zifakelwe uphoyizeni zibulawe zonke ngoba bona nje bethembele kuzona ukuthi izona-ke ezizophakamisa lona-ke iqembu-ke le-African National Congress. Ngiyakudla-ke i-video-ke ey'nkundleni zokuxhumana enesithombe sakhe Baba uMtolo. Thina sikhethe ukuthi singakufaki lo ngoba asinaso isiqiniseko sokuthi lokho sihlangane e-comment section lapho uzosicacisela khona ukuthi wena ubona ukuthi ngempela uyena yini Baba uMtolo lo okhuluma la kule voice note. Kodwa-ke sizokudlalela-ke le voice note-ke khona la kule channel uzizwele nawe wena ozobe usuyasho ukuthi-ke ubona kanjani wena. Yabona mngani wami ngifisa ukubakhela umcimbi ngoba bayakuthanda ukudla bese ngithola uphoyizeni ujuqu ngibafakela uphoyizeni bafe bonke lamazulu lawo. Zona lezalukwazi amazulu ezibolile izifisa nazo zibize ngizifaka uphoyizeni doti bezalukwazi le. Comrade uMtolo lo okhuluma kule voice note. Ngizocela ukuthi sithipheze zonke izalukazi sende kuwo wonke ama-group amazwe awakhulumayo uma ethi izalukazi sebezosifakela opoyizeni nani bezipha ama-food parcel enopoyizeni. U-ANC bafuthi ufuna ukubulala isizwe sakithi. Ngicela ukuthi nifake wonke ama-group esinawo wonke ama-group eSouth Africa.